بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يا أيها الذين آمنوا توبوا تقبل منا ما نقول وما نفعل وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع إنه جواد كريم. Bismillah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya yang di dalamnya terdapat sungai, ya, sungai-sungai
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini, di masjid ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk melakukan itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengabulkan doa-doa kita. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على 5. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء من الأبنية والمنازل، وهذا البناء له أسس يقوم عليها، أساس يقوم عليه، والأسس التي يقوم عليها الإسلام هي 5: إن قام بها المسلم كان مؤمنا أو مسلما صحيح الإسلام، وإن اختل شيء من هذه الأركان فهو في الحقيقة ليس بمسلم. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang masyhur, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan rukun Islam itu atau Islam itu sebagai bangunan yang dibangun di atas 5 perkara. Sehingga apabila seorang hamba meninggalkan salah satu atau beberapa dari perkara itu, maka bisa dikatakan Islamnya belumlah merupakan Islam yang sempurna. الأساس الأول الذي بني عليه الإسلام هو أن يشهد المرء أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يشهد الإنسان أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار، لا نعترف باستحقاق أحد لأن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نقول ذلك بألسنتنا ونؤمن بذلك بقلوبنا، ويظهر ذلك على أعضائنا وجوارحنا بأن نعبد الله سبحانه وحده ولا نعبد أحدا غيره. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, dua kalimat syahadat, dan di dalam kalimat syahadat itu kita bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan itu karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengatur segalanya. Allah yang maha memberikan rezeki, Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan manfaat, kemudian Allah jualah yang menolak mudarat dari hambanya. Perkataan ini atau syahadat ini haruslah berasal dari perkataan dengan lisan kita, kemudian keyakinan di dalam hati kita, dan yang terakhir harus terwujud melalui amalan-amalan kita sehari-hari. والجزء الثاني من الركن الأول هو الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبينا ورسولنا، فنؤمن بأنه مبعوث من الله وحده، فنؤمن بأنه مبعوث من الله للناس جميعا ليؤمنوا به، وبأنه هو الذي أنزل عليه القرآن، وبأنه جاء بمثل القرآن وهو السنة النبوية، نؤمن بذلك جميعا ونصدقه. Kemudian potongan syahadat yang kedua atau penggalan syahadat yang kedua adalah bahwa kita bersaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kita juga meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan adalah Al-Qur'an.
Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan atau memberikan apa yang semisal dengan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas dari Al-Qur'an. والركن الثاني من أركان الإسلام هو إقام الصلاة، ومعناه باختصار أن الإنسان يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها ولا يخل بشيء من ذلك. Kemudian rukun Islam yang kedua, ya, yang telah kita ketahui adalah melaksanakan sholat 5 waktu, ya, yang secara singkatnya bahwa seorang hamba ya melaksanakan sholat itu sesuai dengan waktunya, kemudian di dalamnya juga tidak meninggalkan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Nah. والركن الثالث من أركان الإسلام هو إيتاء الزكاة، وهو أن الإنسان إذا ملك نصابا من المال يحدده الشرع بأنه إذا بلغ ماله قدرا معينا سواء كان الذهب أو الفضة أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك فإنه لا بد أن يعطي الفقراء والمساكين ونحوهم شيئا من هذا المال بأنصبة وحدود قدرها الشارع سبحانه وتعالى. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah zakat. Ya, kita telah mengetahui bahwa apabila seorang hamba memiliki harta dalam jumlah tertentu, baik itu berupa emas, perak, hewan ternak dan lain sebagainya, apabila telah sampai ya pada kadar yang sudah ditentukan oleh syariat kita, kemudian sampai juga pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat kita, ya maka seorang muslim harus mengeluarkan zakat itu, kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. ثم الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان، وهو أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب وما أشبه ذلك من أذان الفجر إلى أذان المغرب في أيام شهر رمضان المبارك. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu seorang hamba ya meninggalkan makan, minum, ya, kemudian segala hal yang bisa membatalkan puasa yang telah kita ketahui bersama, ya, sejak waktu fajar ya sampai terbenamnya matahari, ya, itu tidak dilakukan kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. ثم يأتي الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام، وهذا الركن الخامس هو الذي نريد أن نتحدث ليس عنه وإنما عن هذه الأيام التي يكون فيها هذا الركن الخامس الفاضل. Kemudian rukun yang selanjutnya atau rukun Islam yang selanjutnya adalah ibadah haji, ya. Sebenarnya ya, ibadah haji inilah atau rukun yang kelima inilah yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita, ya, tidak sebatas pada ibadah haji itu sendiri, ya, akan tetapi hari-hari atau ya hari-hari yang ada di bulan Zulhijjah ini, ya, yang pelaksanaan ibadah haji ya dimulai dari ya hari-hari atau 10 hari pertama yang ada di bulan Zulhijjah ini. من الملاحظ أن هذه الأركان الخمسة، أن الأركان الأربعة الأولى من الأركان الخمسة كثيرا ما يكررها المسلم، أما شهادة أن لا إله إلا الله فإننا ننطقها في اليوم الواحد مرارا، والصلوات الإنسان المسلم يجب عليه على الأقل أن يصلي 5 مرات في اليوم والليلة، وصوم رمضان يتكرر كل عام، وكذلك إيتاء الزكاة، فإن المسلم القادر الذي عنده شيء من المال فإنه يجب عليه أن يعطي هذه الزكاة مرة كل عام، إلا الحج فإنه عبادة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر، بل إننا لو نظرنا إلى أحوال كثير من المسلمين
نجد أنهم قد يعيشون ويموتون ولا يستطيعون أن يؤدوا هذا الركن. وحتى الذي يستطيع أن يحج فإنه قد يحج مرة أو مرتين، وأكثر الناس لا يستطيعون أن يزيدوا على ذلك. Kita telah mendapati ya, di dalam kehidupan kita bahwasanya rukun Islam ya, dari rukun Islam yang pertama dari syahadat ya sampai rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, ini dilaksanakan oleh seorang muslim ya secara berulang-ulang ya. Bahkan kalau misalnya sholat kita tahu sholat syahadat ya, kita laksanakan secara berulang-ulang di dalam keseharian kita. Kemudian sholat, begitupun dengan zakat, begitupun puasa pada bulan Ramadan. Nah itu kita laksanakan juga setiap tahunnya ya. Kalau zakat sudah sampai nisab dan haulnya, maka kita keluarkan. Begitupun dengan berpuasa pada bulan Ramadan, ini kita laksanakan setiap tahunnya. Akan tetapi untuk rukun Islam yang kelima ini, yaitu melaksanakan haji, ya kita dapati bahwa tidaklah ini diwajibkan ya, dan kita harus ketahui bahwa ini tidaklah diwajibkan kepada seorang muslim melainkan satu kali seumur hidupnya. Satu kali seumur hidupnya. Kita pun mendapati bahwa orang-orang yang sudah berhaji ya sangat sedikit di antara mereka yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa harta maupun kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji, kecuali misalnya 1 kali atau 2 kali. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang belum diberikan kesempatan atau belum diberikan rezeki baik berupa rezeki harta maupun rezeki kesehatan dan yang lainnya ya, sehingga mereka terhalang dari melaksanakan atau dari pelaksanaan ibadah haji ini. لا شك أن الحج عبادة عظيمة، ولا شك أن من رزقه الله الحج أنه قد رزقه يعني شيئا كثيرا لا يمكن أن يقدر بثمن. ولكن المشكلة التي قلناها قبل قليل هو أن أكثر المسلمين لا يستطيعون الحج، وهم في ذلك معذورون عند الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة التي يقع فيها أكثر الناس، أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين، أنهم يظنون أن فضل الحج إنما يكون للإنسان الذي كتب الله له أن يذهب إلى مكة ويقف بعرفة ويحج مع الحجاج. وليس الأمر كذلك، فإن الفضل الحج يكون للحاج ولغير الحاج، وفضل الحج لا يكون لأهل مكة فقط بل يكون للمسلمين جميعا. فإن هذه الأيام المقبلة علينا ليس فضلها خاص بالحجاج، بل إن العبادات في هذه الأيام هي من خير العبادات التي تكون من المسلم في حياته، سواء كان حاجا أم غير حاج، سواء كان في مكة أم خارج مكة. فالمسلم لا ينبغي له أن يفوت هذه الأيام القادمة والتي هي تعتبر من أحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى في السنة. Ya, kita telah mengetahui ya, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat mulia, ya, yang pahalanya itu tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur dengan kadar harta apapun. Ya. Kemudian orang-orang yang melaksanakan haji itu akan mendapatkan pahala ya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mendapati bahwa tidak sedikit orang yang belum diberikan rezeki ya untuk berhaji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka ya tentunya di dalam syariat ini beruzur ya karena belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahannya yang kita dapati di dalam keseharian kita adalah bahwa tidak sedikit di antara mereka atau tidak sedikit di antara kita yaitu menyangka bahwa keutamaan ibadah haji itu
khusus atau hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ataupun hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang tinggal di Mekah misalnya. Ya, maka di kesempatan ini ya kita katakan bahwa itu tidak diperuntukkan ya hanya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ataupun hanya bagi orang-orang yang tinggal di daerah Mekah. Akan tetapi ya begitu juga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang belum diberikan rezeki untuk berhaji dan ya tidak tinggal di Mekah. Ya, maka 10 hari yang akan datang ini ya insya Allah tidak lama lagi adalah 10 hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hendaknya seorang muslim ya meskipun dia belum berhaji dan dia bukan merupakan dari penduduk Mekah, ya hendaklah tetap melaksanakan amalan-amalan ya yang tentunya amalan ini akan berlipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. إن فضل الحج على الناس لا يكون فقط في أيام الحج التي يكون فيها الحجاج في عرفة ومنى ومزدلفة، بل إن فضل أيام الحج تبدأ من بداية شهر ذي الحجة، وهذه البداية ستكون قريبا إن شاء الله. فعلى الإنسان أن يستعد للاستفادة من هذه الأيام، ومن هذا الاستعداد أن نعرف شيئا من فضل العبادات التي يمكن أن نفعلها في هذه الأيام القادمة التي يعني يمكن أن نقدرها بحوالي أسبوعين تقريبا. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala ya, berikan, keutamaan haji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yaitu tidak dikhususkan hanya pada hari-hari haji itu saja, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan itu ya sejak awal masuknya ya bulan Zulhijjah, ya sejak awal masuknya atau ke-10 ya awal bulan Zulhijjah ini ya yang insya Allah akan datang kepada kita ya kurang lebih beberapa hari ke depan, ya maka seyogianya, sepantasnya seorang muslim ya seorang mukmin mempersiapkan atau bersiap-siap ya untuk menyambut hari-hari yang mulia ini, ya untuk mempersiapkan amalan-amalan yang akan dilakukannya menyambut hari-hari yang mulia ini. أولا ما الدليل على أن الأيام القادمة هي أيام فاضلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ ورد لذلك أدلة في القرآن وفي السنة. فمن القرآن أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة الفجر أقسم بالأيام العشر الأولى من ذي الحجة، فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. وكثير من العلماء والمفسرين يفسرون الليالي العشر بأنها الليالي العشر من ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأيام. والقاعدة عند علماء التفسير أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم عنده، وعظمة هذه الأيام إنما تكون في فضل العبادة فيها، فإن هذه هي العظمة المقصودة من تلك الأيام. فالعبادة في هذه الأيام التي هي الأيام العشر ليس كالعبادة في غيرها، كما يدل على ذلك ظاهر القرآن من هذه الآية. Ya. Yang pertama ya atau mengawali pembahasan kita di kesempatan malam hari ini ya kita bertanya ya, ataukah ya barangkali di benak kita ya muncul apa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya. Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surah Al-Fajr ayat yang pertama dan ayat yang kedua, wal fajr walayalin asyr ya. Dan ulama tafsir kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyr ini ya adalah 10 hari atau 10 malam pertama di bulan Zulhijjah.
ya, dan merupakan sebuah atau di antara kaidah yang sangat terkenal ya, yang diketahui oleh para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu merupakan sesuatu yang sangat agung atau memiliki nilai ya, sangat bernilai yang nilainya itu tidak dimiliki oleh sesuatu selainnya. Ya, maka begitupun Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka harus kita pahami dan harus kita camkan bahwa ya tidaklah amalan atau tidaklah pahala dari amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sama pahalanya atau sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya dengan amalan yang kita lakukan di hari-hari selain hari-hari yang 10 hari pertama yang insya Allah akan datang ini. Nah. ومن السنة مما يدل على فضل هذه الأيام العشر ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا عمل عملا في هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة وعمل عملا آخر في أيام أخرى فإن عمل هذا الإنسان في هذه الأيام العشر أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر ثوابا وأجرا من العمل في أيام أخرى. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذا وأرادوا أن يتأكدوا من هذا المعنى فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة تعتبر من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى ألا وهي عبادة الجهاد. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي لو أن إنسانا عمل عملا في هذه الأيام العشرة، عمل عملا صام صلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ورجل آخر عمل عملا في أيام أخرى جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن في يوم آخر، هل يبقى الذي عمل في هذه الأيام العشرة عمله أفضل من المجاهد؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا الجهاد في سبيل الله، أي ما يعمله الإنسان في هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي عمل يكون في أيام أخرى من بقية أيام السنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، أي رجل أراد الجهاد في سبيل الله ثم عندما خرج إلى الجهاد خرج بنفسه يجاهد بنفسه وأخذ معه جميع ماله ينفقه في سبيل الله في الجهاد ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي انتهى ماله جميعه في الجهاد وقتلت نفسه أيضا في الجهاد، فهذا الرجل هو الذي يكون أفضل ممن عبد الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشرة. أما مجاهد استشهد ولكن لم ينفق ماله، مجاهد خرج وجاهد ثم رجع مرة أخرى، مجاهد خرج وأنفق ماله ولم يرجع من ماله بشيء ولكن رجع بنفسه، فإن الإنسان المسلم الذي يعمل العبادة في هذه الأيام العشرة هو أحب عمله أحب عند الله سبحانه وتعالى من ذلك الجهاد. Nah. Kemudian ya dalil yang selanjutnya yang berasal dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya tidaklah ada ya hari-hari yang pada hari-hari itu seseorang beramal yang amalannya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya. Ya, kemudian para sahabat yang ada pada saat itu mereka terkejut ya. Kemudian mereka ingin bertanya, apakah memang ya segenap amalan yang dilaksanakan oleh seorang hamba ya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ya sebesar apa kira-kira keutamaannya?
Ya, dan di antara amalan yang paling utama, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad. Ya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW ingin memastikan apakah amalan yang dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih besar pahalanya dibandingkan berjihad. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, ya, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan dan betapa besar pahala amalan yang dilakukan di bulan ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW memberikan pengecualian, ya, kecuali orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa, segenap raga dan hartanya, kemudian ia tidak kembali lagi setelah itu. Artinya apa? Artinya ia terbunuh dan hartanya sudah habis. Ya, adapun kalau sekedar mujahid yang keluar misalnya, ya keluar, hartanya habis, tapi dia masih kembali, artinya dia masih hidup, maka amalan yang ada di 10 hari pertama ini lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang mujahid yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya habis, untuk keperluan jihad, akan tetapi ia tidak terbunuh, maka amalan yang ada di 10 hari pertama ini juga lebih besar, ya, keutamaannya dibanding mujahid tersebut. Ya. Jadi syaratnya kalau ingin amalan yang lebih utama, haruslah hartanya habis, kemudian jiwanya juga terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. ممكن أن ننبه إلى مسألة هنا، وهي أننا قد نسمع من العلماء أن أفضل الليالي هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، ثم نسمع العلماء يقولون أو كما في هذا الحديث أن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، والعلماء يقولون إنه بالنسبة للأيام أي منذ طلوع الشمس إلى غروبها في النهار أن الأفضل هو أيام عشر ذي الحجة ليست أيام رمضان. وأما بالنسبة إلى الليل إلى الليالي يعني في الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر فالأفضل هي ليالي رمضان وليست ليالي عشر ذي الحجة. فالمسلم الذي يريد أن يستغل وقته في رمضان ينام شيئا من نهار رمضان حتى يستطيع أن يقوم الليل كله إن أمكن. وأما بالنسبة لأيام عشر ذي الحجة فإن الإنسان يبقى على حاله في النوم والاستيقاظ، والمقصود أنه يستغل الأيام أي منذ أن يستيقظ من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس، فنستغل تلك الأوقات أي أوقات الاستيقاظ، أوقات يعني النهار وطلوع الشمس هي التي هذه الأيام هي أفضل من بقية أيام السنة. أما بالنسبة لليالي فإن ليالي رمضان هي أفضل ليالي السنة. Kemudian mengenai keutamaan, yang mana kira-kira yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, ataukah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Maka ulama kita mengatakan untuk menggabungkan dalil yang menunjukkan keutamaan keduanya, maka mereka menyimpulkan bahwasanya untuk hari artinya dari subuh sampai matahari terbenam, maka yang paling utama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun untuk malam dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, maka yang lebih utama adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka seorang muslim yang pandai memanfaatkan waktunya di bulan suci Ramadan, mereka tidur di siang hari untuk mempersiapkan ibadahnya kalau bisa sepenuhnya, semalam suntuk di bulan ataukah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena itu lebih utama. Adapun kalau siangnya, maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka bagi seorang muslim tetap pada aktivitas sehari-harinya, akan tetapi mereka ataukah kita sebagai seorang muslim memaksimalkan ibadah
Ya, ibadah apa saja yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? ما العبادات التي يمكن أن يفعلها المسلم في هذه الأيام العظيمة؟ Kemudian kira-kira ibadah apa saja yang bisa dilaksanakan oleh seorang muslim ya di 10 hari yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو أنه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، لم يذكر الحديث عبادة معينة، فالإنسان يفعل من العبادات ما يستطيع أن يفعله في هذه الأيام، فمن كان يستطيع الصوم فعليه أن يصوم، ومن كان يستطيع أن يكثر من الصلاة فليكثر من الصلاة، ومن كان يستطيع أن يكثر من الذكر فليكثر من الذكر، ومن كان يستطيع أن يتصدق فليتصدق، وهكذا. Nah, hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, di dalam hadis itu tidak disebutkan amalan-amalan tertentu yang dilaksanakan di hari ini atau ke-10 hari pertama ini, ya, akan maka itu kembali ya kepada pribadi masing-masing. Barang siapa yang ingin memperbanyak sholat, maka ia memperbanyak sholat. Ya, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk memperbanyak puasa, maka ia memperbanyak puasa. Barang siapa yang diberikan kemampuan untuk memperbanyak sedekah, maka ia memperbanyak sedekah. Begitupun dengan amalan-amalan lainnya. Ya, kembali kepada kemauan dan kesanggupan seorang muslim, akan yang terpenting dia memaksimalkan amalan-amalan itu di 10 hari ini. ولكن جاءت بعض الأحاديث بالحث على عبادات معينة نفعلها في هذه الأزمنة الفاضلة، ومن أشهر هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه في صيام يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فالذي يصوم يوم عرفة أو من العبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نصوم يوم عرفة، وذلك لغير الحاج كما هو حال أكثر المسلمين يصومون ذلك اليوم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل صيام ذلك اليوم أن من صام ذلك اليوم يكفر الله عنه الذنوب السنة السابقة وذنوب السنة اللاحقة، فهو يكفر ذنوب سنتين. Nah, ya. Akan tetapi ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan amalan tertentu. Nah, hadis ini sebagaimana yang terdapat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis itu menganjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah, ya, puasa Arafah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, di antara keutamaannya atau ya, yang menjadi keutamaan puasa Arafah ini adalah bahwa puasa ini dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu dosa setahun yang telah lalu, kemudian dosa setahun yang akan datang. هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في فضل يوم عرفة هو حديث عظيم، لا ينبغي للإنسان أن يمر عليه هذا الحديث ثم يتهاون في صيام ذلك اليوم، ولكن بعض الناس قد يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، يظن أنه لا بأس أن يبقى عامه كاملا وهو في لهو ولعب وعبث ثم يأتي في ذلك اليوم فيصوم ذلك اليوم، والله سبحانه وتعالى يزيل عنه كل الذنوب التي فعلها طيلة السنة. وهذا يعني فهم سيء للحديث من عدة جهات نذكرها. الأمر الأول أن ما يذكر في مثل هذه الأحاديث من أن من صام مثلا عرفة يكفر له سنتين، أو من صام عاشوراء فإن الله يكفر له السنة التي قبله، أو أن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهن، فإن هذا المقصود به الذنوب الصغائر
الذنوب الصغائر، وليس المقصود به الذنوب الكبائر، لأن الذنوب الكبائر لا بد لها من توبة خاصة يتوب الإنسان منها. أما هذه الأحاديث التي تذكر أن من عمل عملا فإن الله يغفر له ذنوبه، فإن غالب هذه الأحاديث إنما يقصد بها الصغائر. أما من كان يفعل الكبائر كترك الصلاة وترك الصيام ونحو ذلك فإن هذا لا ينفعه مثل صيام ذلك اليوم. Tidaklah pantas bagi seseorang yang telah mendengarkan keutamaan ini atau keutamaan puasa Arafah ya untuk menganggap remeh keutamaan ini. Ya, setelah mendengarnya maka seyogianya ya baginya untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah ini. Ya, akan tetapi ternyata yang menjadi permasalahan selanjutnya ya ternyata adalah tidak sedikit di antara ya orang atau kaum muslimin yang setelah mendengarkan hadis ini mereka salah paham, salah terka ya terhadap makna hadis ini, sehingga apa yang mereka lakukan ya mereka menghabiskan atau melewatkan ya 8 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ya tanpa memaksimalkan amalannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang justru berbuat hal yang sia-sia, bahkan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pemahaman apabila akan puasa Arafah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa saya dengan puasa itu. Ya, maka di kesempatan ini ya kita meluruskan bahwa ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang keliru, dan itu ya dan alasan ya kenapa kita katakan bahwa itu adalah pemahaman yang keliru. Yang pertama adalah maksud dari hadis yang menjelaskan ya bahwa ibadah yang dilaksanakan pada waktu tertentu akan menggugurkan dosa, atau misalnya sholat yang dilaksanakan pada waktu tertentu akan menggugurkan dosa sampai waktu tertentu. Ya, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil dan tidak termasuk dosa-dosa besar. Adapun kalau dosa besar itu maka ia membutuhkan ya amalan tertentu atau tobat yang khusus untuk ya agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni ya dosa tobat itu. Ya, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar. Itu alasan yang pertama. أيضا مما ينبغي أن يفهم في هذا الحديث أن الواجبات والحقوق على الإنسان لا تسقط بمثل صيام يوم عرفة. فمثلا من كان ذنبه أنه سرق مالا من إنسان أو لم يعطي إنسانا أجيرا مثلا حقه، فإن صيامه يوم عرفة لا يكفي، هذا حق إنسان لا بد أن يرد إليه حقه. وأيضا مثلا ما يجب على الإنسان من واجبات كإيتاء الزكاة، كون الإنسان ترك إيتاء الزكاة أو ترك دفع شيئا من زكاته ثم يظن أنه إذا صام يوم عرفة أن هذا الصيام قد يسقط عنه إثم عدم دفع الزكاة، فهذا ليس بشيء، وإنما هو قد يسقط عنه إثم تأخير الزكاة إذا كان قد أخرها. أما الزكاة مثلا لا بد من إخراجها وإعطائها أصحابها. وهكذا مثلا صيام رمضان، من لم يصم رمضان يجب عليه قضاؤه. أما أنه يظن إذا صام يوم عرفة أنه يسقط عنه قضاء رمضان، الأمر ليس كذلك، وإنما صيام يوم عرفة قد يسقط عنه يعني إثم التأخير أو نحو ذلك، ولكن لا يسقط عنه القضاء، وقس على هذا. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan bahwasanya puasa Arafah ini ya yang dilaksanakan pada hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah ini tidak menggugurkan kewajiban yang ada pada diri seorang muslim, dan ini juga tidak menggugurkan ya dosa-dosa besar ya sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Misalnya orang yang mencuri, dia katakan saya ingin mencuri, kemudian nanti saya bertobat, saya melaksanakan puasa Arafah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya.
Ya, begitupun orang-orang yang tidak melaksanakan sholat misalnya, kemudian tidak menunaikan zakat sebagaimana yang telah diatur oleh agama ini. Ya, kemudian ia juga ya tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan alasan ya saya sisa puasa di puasa Arafah ini dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa saya. Maka itu tidak berlaku ya. Dosa yang dilaksanakan dosa yang didapatkan itu ya tidak dihapuskan hanya dengan melaksanakan puasa Arafah ini ya. Maka bagi seorang muslim mereka tetap harus ya, atau ya kita sebagai seorang muslim kita tetap harus melaksanakan ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi kewajiban kita, dan kita ya juga harus meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang ya. Apa yang telah dilarang oleh syariat ini ya, baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dilarang oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيضا من العبادات التي حث الشرع وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على القيام بها في هذه الأيام الفاضلة هي عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الحجاج الذين يحجون المسلمين في أيام الحج قال لهم: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات أي يذكروا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام القليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه من العمل في هذه الأيام العشرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن أي أكثروا في هذه الأيام من ذكر الله سبحانه وتعالى، إما بالتهليل أي قول لا إله إلا الله، وإما بالتكبير أي قول الله أكبر، أو التحميد الذي هو قول الحمد لله. فهذه الأيام من أعظم الأعمال هو الذكر. والذكر كما يقول العلماء هو أسهل العبادات. الذكر هو أسهل العبادات، فإنك لا تحتاج أن تحرك فيه يدا، ولا أن تحرك رجلا، ولا أن تنفق مالا، ولا تحتاج أن تمتنع فيه عن الطعام أو الشراب، بل إنه أمره سهل جدا حتى وأنت مستلق على فراشك تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة عظيمة في أيام فاضلة عظيمة لا ينبغي للإنسان التهاون فيها، وعلى الإنسان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. Ibadah yang selanjutnya yang dianjurkan ya, untuk diperbanyak di hari-hari ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Hajj, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Ya. Nah, zikir yang dimaksud di sini ya bisa berupa tahlil, ya bisa tahlil adalah la ilaha illallah, kemudian tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah dan yang sebagainya ya. Tapi kalau zikir khusus ini yang disebutkan tadi ya. Zikir ini ya adalah ibadah yang sangat mudah untuk kita amalkan, ibadah yang sangat mudah untuk kita lakukan. Karena apa? Kita tidak butuh untuk berjalan ke sana, atau kita tidak butuh untuk mengeluarkan harta kita. Ya. Kita tidak butuh ya usaha yang yang banyak lah untuk berzikir ini ya. Kita bahkan saat kita tertidur, saat kita berbaring di atas pembaringan kita bisa melakukan zikir ini. Ya, maka tidak pantas bagi seorang mukmin yang telah mengetahui dan mendengarkan keutamaan zikir ini ya menganggap remeh atau tidak membasahi lisan-lisan mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ya, karena ini zikir adalah ibadah yang mudah, hendaknya juga tidak dianggap remeh dan diperbanyak. Ya, maka kita memperbanyak membasahi lisan-lisan kita ya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan zikir kepada Allah. من العبادات التي تكون في هذه الأيام العشر الفاضلة
هي عبادة خاصة بمن نوى أن يضحي في يوم عيد الأضحى بأضحية، وهذه العبادة هي أن يمتنع من أراد الأضحية أن يقص شيئا من شعره أو يقص شيئا من أظافره. فقد ورد عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إذا دخلت العشر أي إذا بدأت الأيام العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن بشرته أو بشره. وهذه عبادة ليست واجبة، يعني ليس واجب الأضحية ليست واجبة، ومن أراد أن يضحي ليس واجبا عليه أن يمتنع من قص أظافره وشعره، ولكنها عبادة مستحبة لمن أراد أن يفعل الأضحية، وهذا هو زمنها ووقتها، لا تكون هذه العبادة في أي يوم آخر من أيام السنة. Ya, kemudian ibadah yang paling khusus ya, atau ibadah yang dikhususkan oleh syariat kita untuk dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini ya, tak lain dan tak bukan adalah ibadah kurban ya, ibadah kurban. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya, dikatakan bahwa apabila telah masuk ya 10 atau apabila sudah masuk bulan Zulhijjah ya, maka hendaknya orang-orang yang ingin berkurban itu ya tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambut yang ada di tubuhnya ya. Yang perlu kita ketahui bahwasannya ibadah kurban ini ya bukanlah ibadah yang diwajibkan oleh syariat kita, akan tetapi ibadah yang merupakan sunnah muakkad, artinya sunnah yang betul-betul sangat ditekankan tapi tidak sampai pada ya tingkat wajib, sunnah yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan memotong kuku dan mencukur rambut-rambut yang ada di dalam yang ada di tubuh kita. Ya, yang perlu kita pahami bahwa ini ternyata tidak wajib, ini sunnah ya, dan kalau dilaksanakan ya maka kita tidak mendapat dosa kalau kita memotong kuku dan mencukur rambut yang ada di dalam tubuh kita ya, maka ini bukan hal yang wajib untuk ditinggalkan ya, maka ini perlu untuk diluruskan ya. Nah. من العبادات الصالحة التي تغيب عن أذهان كثير من الناس أن ينوي الإنسان الخير، بمعنى أن الإنسان ينوي أنه إن قدره الله على فعل هذه العبادة فإنه سيفعلها، نية ينويها حتى وإن كان لا يستطيع أن يفعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج في غزوة تبوك، وهي غزوة كانت بعيدة عن المدينة تحتاج إلى يعني مال كثير وتحتاج إلى عدة كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفق على جميع المسلمين الذين يريدون أن يخرجوا معه للجهاد، فبقي جماعة من المسلمين في المدينة يريدون الخروج ولم يستطيعوا أن يخرجوا معه، وأصبحوا يبكون بدموعهم لما حصل لهم من عدم القدرة على الخروج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الرجوع من تلك الغزوة يقول لأصحابه المجاهدين معه في غزوة تبوك، يقول لهم: إن بالمدينة أقواما، يعني ما زال في المدينة رجال من المسلمين، قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، إلا كانوا مثلكم في الأجر، أنتم تمشون ولكم أجر المشي وهؤلاء لهم نفس الأجر، وتتعبون ولكم أجر التعب وهؤلاء في المدينة باقون لم يتحركوا ولهم أجر التعب، ومنكم من جرح ومنكم من قتل وهؤلاء في المدينة ما زالوا في مكانهم ولهم نفس الأجر. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة ويأخذون نفس الأجر الذي فعلناه نحن الذين خرجنا في الحر وفي التعب وبقينا شهرا كاملا نمشي في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر. فنحن الآن أمام أيام فاضلة، وهذا الحج على الأبواب، وكثير منا
يرى نفسه غير قادر على الحج لأنه ما عنده مال، يعني لا يأتي دوره في الذهاب إلى الحج أو نحو ذلك، فخلاص لا يأتي في ذهنه أنه يريد الحج لأنه لا يستطيع ذلك. وهذا من التقصير، بل الإنسان عليه أن ينوي في قلبه أنه إن رزقه الله مالا ذهب إلى الحج، وإن كتب الله له دورا ذهب إلى الحج، وإن قدر الله له أن يذهب كل سنة سيذهب كل سنة، حتى وإن تعب، حتى وإن ذهب شيء من ماله. فهذه النية الصالحة التي يغفل عنها كثير من الناس. وقد كان من كلام بعض التابعين أن الصحابة كانوا يتميزون بهذا وهو حسن نيتهم. وكان من كلام بعض السلف ما تزال في خير ما دمت تنوي الخير، ما تزال في خير ما دمت تنوي الخير. فإنفاق المال ليس كل الناس يقدر عليه، والسفر للحج والعمرة ليس كل الناس يقدر عليه، وقيام الليل قد لا يستطيعه المريض ولا يستطيعه العامل ولا يستطيعه الموظف، ولكن الإنسان ينوي الخير بقدر الإمكان ويكون ذلك له أجره عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian di antara hal yang tidak boleh kita anggap remeh atau hal yang tidak boleh kita tinggalkan ya adalah berniat untuk melaksanakan amal-amal soleh ya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ya, terutama berniat untuk melaksanakan ibadah haji ya. Tidak sedikit ya di antara kaum muslimin yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ya, dengan ya berbagai sebab tentunya. Apakah misalnya memang belum mendaftar, ataukah yang sudah mendaftar tapi belum sampai waktunya dan yang lain sebagainya. Ya maka ya istilahnya gilirannya ya belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sama sekali ya tidak berniat untuk berhaji, ya tidak berniat untuk berhaji. Ya, maka di sini disebutkan ya kisah ya sebagaimana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar untuk perang Tabuk. Ya, kita tahu bahwa daerah Tabuk itu adalah daerah yang jauh dari Madinah. Ya, sementara ya, harta ya atau perlengkapan perang dan sebagainya yang ada saat itu tidak mencukupi ataukah ya tidak mencukupi untuk seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah berangkat berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sedikit atau kayak sebagian di antara mereka ternyata tidak ditakdirkan untuk berangkat berperang. Ya, maka saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba ya di Tabuk bersama para sahabat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan kepada para sahabat bahwa tidaklah kalian mendapatkan, ya kita perhatikan, tidaklah kalian mendapatkan pahala atau keutamaan atau apapun itu di Tabuk ini ya, melainkan mereka juga yang ada di Madinah akan mendapatkan seperti apa yang kalian dapatkan. Coba kita bayangkan. Kemudian sahabat ya istilahnya heran ya. Kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin wahai Rasulullah? Sementara kami di sini ya berperang ya, kemudian panas, kehausan dan yang lain sebagainya ada di antara kami yang terbunuh, sementara mereka hanya tinggal di Madinah, tapi ternyata pahala yang mereka dapatkan sama dengan pahala yang kita dapatkan ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka beruzur dan yang terpenting mereka sudah berniat untuk melaksanakan jihad sebenarnya. Maka begitupun dengan ya amalan haji ini. Kalau kita masih beruzur maka yang terpenting kita meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya artinya kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk melaksanakan haji ini, insya Allah kita akan melaksanakannya. Bahkan ya dikatakan kalau Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki kita untuk melaksanakan haji ini setiap tahunnya, Masya Allah ya, maka kita akan melaksanakannya ya. Di antara ya, perkataan yang dikatakan mata zalu fil khairi ma dumta tanwil khairah ya, jadi selama kita meniatkan kebaikan itu maka kita insya Allah
akan berada di dalam kebaikan itu. Artinya kita akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Ya, maka sepantasnya bagi kita untuk ya tidak meninggalkan niat ini, niat untuk melaksanakan segenap amal soleh. ومن أهم العبادات التي لا ينبغي أن يغفل عنها المسلم في أيام عشر ذي الحجة هي عبادة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وخاصة يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم من كان له حاجة شديدة يريدها من مال أو رزق أو مرض يريد الله عز وجل أن يشفيه منه أو نحو ذلك، فإنه يخبئ دعاءه إلى يوم عرفة ويتفرغ في ذلك اليوم للدعاء. والدعاء أيها الإخوة لا يكون بأن الإنسان يطلب ما يريده على لسانه بكلمة أو كلمتين، الدعاء لا بد فيه من الابتهال إلى الله عز وجل وكثرة السؤال والتضرع والبكاء، بل إن بعض السلف يقول: طلب الأمر من الله كما يطلب الطفل الصغير الشيء من أمه أو من أبيه. كيف الطفل الصغير إذا قال لأمه أو أبيه يريد شيئا وأمه لا تعطيه إياه ثم يبقى بجانبها يبكي ويبكي حتى تشفق أمه عليه ثم تعطيه ما يريد؟ فحقيقة الدعاء هكذا، ليس بأن الإنسان يقول كلمة في دعائه أو كلمة في سجوده أو نحو ذلك، ولكن حقيقة الدعاء بأن الإنسان يفرغ وقته في ذلك اليوم خاصة بعد العصر يدعو الله سبحانه وتعالى ويسيل الدموع ويفرغ قلبه من أشغال الدنيا حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاءه. Kemudian hal yang tidak kalah penting ya untuk kita perhatikan atau amalan yang tak kalah penting untuk kita laksanakan adalah memperbanyak doa ya, terutama pada hari Arafah. Pada hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Hadis yang disebutkan tadi ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, doa yang paling utama yang diucapkan atau yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, begitupun dengan para nabi sebelum beliau, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang paling penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kemudian hal yang penting juga untuk kita perhatikan adalah adab saat kita berdoa ya. Kita dengarkan tadi bahwa para sahabat itu ya dan generasi terdahulu kita, para salaf itu kalau berdoa ya, bahkan mereka itu menghususkan waktunya di hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah ini, hari Arafah itu, kalau ada hajatnya, hajat yang paling ya, kebutuhan yang paling mendesak ataukah ya, maka mereka menghususkan hari Arafah untuk meminta kebutuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak hanya dengan satu atau dua kalimat ya, dengan waktu yang sebentar, akan tetapi memang mereka menghususkan ya, kita akan menghususkan ya waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah sholat asar di hari Arafah. Ya, dan di antara adab berdoa ya yang telah dijelaskan bahwa berdoa itu ya ibaratnya seperti seperti anak bayi yang meminta sesuatu dari orang tuanya, baik ibunya maupun ayahnya. Ya, kita lihat bagaimana anak bayi kalau minta kepada ibunya, kalau tidak dikasih merengek sampai menangis. Begitupun kalau meminta kepada ayahnya. Maka seperti itulah selayaknya seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya sekedar ya
satu kalimat, dua kalimat, atau dengan waktu yang singkat, akan tetapi memang memfokuskan, ya, memang fokus untuk berdoa sampai menangis, ya, dan sebagainya. Agar apa? Kita berharap dengan itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, dan ini yang dilaksanakan oleh para sahabat dan para generasi terdahulu kita. Nah. ونختم هذا المجلس بأن نقول إن المسلم الذي لم تساعده نفسه على إنفاق ماله في هذه الأيام وتكاسل عن قيام الليل وضعفت شهوته أمام الطعام والشراب فلم يستطع أن يصوم ولم يستطع وتكاسل لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فعلى الأقل أن يبتعد عن المعاصي في هذه الأيام الفاضلة، فإن هذه الأيام هي من أيام الأشهر الحرم، والله عز وجل عندما ذكر الأشهر الحرم في القرآن قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالمعاصي طيلة السنة محرمة ولكنها تزداد حرمة في هذه الأيام، فمن لم تساعده نفسه على فعل شيء من العبادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى أقل الأحوال أن يبتعد عن المعاصي بقدر الإمكان في هذه الأيام الفاضلة. Nah, ya. Kemudian, ya, sebelum kita menutup, ya, pertemuan kita di kesempatan yang mulia ini, ya, hal yang terpenting, ya, ataukah kira-kira kalau ada di antara kita yang menganggap, ya, atau bertanya, bagaimana kalau saya belum mampu melaksanakan satupun di antara amalan-amalan yang sudah disebutkan tadi? Kira-kira minimal, ya, atau apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Ya, artinya saya belum bisa memperbanyak puasa, ya, ataukah saya misalnya belum bisa bersedekah, ya, saya belum bisa memperbanyak zikir, ya, ataukah saya, ya, belum bisa untuk bangun pada malam hari melaksanakan sholat karena satu dan lain hal, satu dan lain sebab, maka paling minimal yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba yang belum mampu melaksanakan ketaatan di hari-hari yang mulia ini, paling tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Karena, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah, ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian, ya, menzolimi diri kalian di bulan haram ini, ya. Dosa-dosa, ya, dari kemaksiatan itu pasti kita akan mendapatkan dosa dari kemaksiatan. Akan tetapi kalau kita berbuat maksiat di hari, ya, di bulan-bulan haram, ya, terkhusus pada 10 hari yang utama ini, maka tidak ada keraguan, maka kita yakin, ya, bahwa dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka karena kita sudah tahu dan kita yakin, ya, paling tidak, ya, kalau, ya, kita tegaskan, paling tidak kalau tidak bisa melaksanakan ketaatan, maka paling tidak hindarkan diri kita dari kemaksiatan, ya, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا أقوالنا وأعمالنا وأن يوفقنا للعمل الصالح في الأيام الفاضلة وجزاكم الله كل خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menerima, ya, segenap amalan kita, baik itu berupa perkataan-perkataan kita maupun perbuatan-perbuatan kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala, memberikan balasan yang terbaik dari sisinya, ya. Kemudian kita ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan, ya. Kita tutup pertemuan kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
you.